Logikam da sorkar India akan lingo yang kena parti deh kena parti sisa kebun mentaki pak sedih ini berasa kuat sosok berasa tahu sosok nama bentang ini pak the political scientist ubri ubat suku pak yang kena bentang ubri ubat kubit pak yang kena bentang ubat day unai day nehu ubat ubri kepada pak kirong ude uwe yang pernah kita ki political critic. One of the best political critics of the generation. Katakan kita kibriu nabar kikinto, batu ay kejiro, yauniu persong uji. Ketika burung ini jadriu, bangun dan berpikir bosor lagi sekarang. Lalu maka voice of the people party kami semat. Kan say kibriu kita sam, kan say kibriu kita baik, kan say kibriu kita biang. Bahkan untuk burung yang kejadriu. Tukum kedak jomi jingpen sam, kum kedak pengendak ay kejingkusan. Yang voice of the people party. Dong ini perbalan bagi kita dalam jangan voice of the people party. Ini yang lang hari ini kepo. Lalu malam akan terpatu wantur kami hikmat. Kenapa kata kesur kami perta yau pra kenapa kesur kami jam. Yang itu apa? Yang itu. Anilang sini smart kini kami yang kita naik jingkersian. Yang voice of the people party. Yang ni berlaran. Yang ni bersyuting ini itu. Yang penikan bagi long kita rai itu berdono bagi naik jingkersian. Ngakar part nama kita alilang sini smart. Yang pertalang bagi tinangalam jangan voice of the people party. Yang sharp jangan party. Bat bagi party. Amne kita bagi job. Hagani MP election hendrai kan raru kan thau sarkar nadu snam arhobra bat kumbagalong menta kanika party kala yoru ya kata kajing paikmat jongi para garu gojingi syak garuils kibong dei satang kanika party kabalong sisa kajing kermen nagam tagari bat ka jainriu kumbagalong kadon kajima ladangi ngimiki menta menagani abagi samla ki isu kilet shek Syapo icamati kisapnya kisamla garu kilek syapo raja bala kisapnya kata akan ika jinja kabla ja akan ika rigi tengah kerpat namar kata kadau ya gitu sisa kibala raikut bangangan le ai nam tagari bagai jadriu dah bagai dan menta haga voice of the people party kim dai shu bandang pet air kim dai shu bandang pet briu naikin penpau perthai be habashai ngilong keshan jaga voice of the people party dan mata saisi na pintu ya gitu kibadan haga rega jaga kibakwa bani simtalang bani habani pertangin yang ralangi giti gaji ban pini basisa ni dikwa bani dan banta ban pentingna ba ngin penjob yang voice of the people party nangni na po Ramrai constituency ngin namsa nangni na po Mountain Road constituency ngin penjob dan buram haga snam Arbupra ngin penjob MLA Nagarega constituency but ngin tip ke parti ke penyanyi nure ngin tepek yau pra kontra poi kita kapor nabul pra un sensha naga thong bajingi kalong ngide penjob lai poar naga lai punriu tadi constituency katagari ka target bajingi katagari ka thong bajingi balainya ba larangi nya tali ko ka janru balainya ba larangi paipa nya tali nilong ko ay namar katarau ay wer ilang borok kita nekpor ali ini snok tilang dakwanya shimta banyak pertalang bagi kinoyalam jaga parti ya ka sharp jo pra ngenum leksi ka jing salut yo dan la preng jongpi kibali pai yo ki so salut chesman la so salut kami pertapra mane namar bangai yang kampaji wan jenis ma ngene pertalang bagi ya ka sharp ka jo pra ngenum tengkai ngenum laran nang bangin pnisisa bau parti baga parti pra bau pra un job hagan election nangni napo motion naru ke election sheet teng samoi MP bat kumjuru ya gani MLA election ini pertal rangkat bani hagan ka por ka pamenta how pra sai sisi how pra nakarpat pafini trai stom pini penso tholang yegiwe pat ki bama man poi sing ne jaga banyo snow ye ne jimpen sai nagari ang jangi kom kinang lam kumla isbo ni pi uplay utur pi baro